Okay, ngizoyichaza so. Thome ngapha. Hey, this place la nibona kula ngila khona you can check kungivulele nga something lapha so thola isigodi. Isokana leli kwizolo ebelithole khona la emakhana kobuswa kwizolo elithiwa libuye eGamara Ferry and then ke the way community beyikwade ngakhona. Ngiyabona ukuthi beprepare yonke into ukuthi vele bambetha phasi. Yebona. So i-community bethukuthele khulu la khona angazi ukuthi ngizothini. Bona igazi lakhe sesekhona la kuyaphuma vele bekumele acede. Now, the reason why I'm here ngizoclarify this, I want to make a pure statement so that kuthi abantu bakhona ukunderstand ukuthi kwenzakaleni. Here's the situation. The situation enzeke kwizolo enzeke like this la emakhana khobusho. Kwizolo tholakale isokana phezulu kokutholakala kwakhona bebakhamba ngekoloyi ethize beze emzini omunye khona ngaphezulu lapha la khona bebathize bayokufuna ama parts athize wekoloyi. Now lento ikhamba so la kutholakala khona inkoloyi ezithu lapha emzini loya ngila isokana ebekade likhona bazana njani lapha ikhamba so isokana lapha abathi ngimechanic libereka esayitini la se-SR Space hlangwe emakopano ngilungisa inkoloyi elinye bekade lungisa inkoloyi mara bathi belinobugebengu nyana liberekisana nabotsotso bathize khona lapha and then ngikhuluma nawe nje isehlakalo sokuthoma lesenze ke makhana kubusho la khona kugcine kwabotshwa uHappy kwabotshwa neCalvin amasokana lawo sibathola lapha abantu abavamisa ukuditsha nabo so isokana leli lilungisa ikoloyi umnikazi wenkoloyi lezo ezithuleza ezitholakala lapha emakhana ekuthiwa bekunabotsotsi bazama ukuyeba ama-parts wenkoloyi khona lapha naku ekhona amasokana la ezileko la eGamara Ferry beze lapha because knowing ukuthi bayokuthatha into ebekade bavumelana nayo bebalungisa kuye inkoloyi ngendlela bebalungisa ngakhona and then ubamochile and begodwa wabathembisa okuthize wathatha imali kibo so that is why bakhonile ukuba nesibindi sokusuka la basuka khona bangena emakhana kubushwa baya straight la bathi ngekhona zange babuza direction ukuze bangene lapha ukuthi bayazi ukuthi bangene njani and begodi bayamazi umuntu loya that is why baye lapha bebathi ukuthi bayokhipha zonke lezi zinto abavumelana ngazo ngoba bekabalungisela ikoloyi bekaba wathatha okhunye kwabo kwenkoloyi so the problem ibekutheni ungene endaweni la khona umphakathi wemakhana kubushwa ukwatile ungasanazwelo because bahlukumezekile abantu bemakhana kubushwa number 1 abantu bamakhana kubushwa abasanahliziyo abasathembi umuntu kuthi uthi into yenye nenye enzeke emakhana kubushwa ebacakako they are always ready to take action because they believe that ukuthi amaphoyisa bayabafela that's what they are doing everything ngamandla ukuthi let them take law into their own hands because they see that ukuthi amaphoyisa akabayenzeli ngendlela abafuna ngakhona ngoba sebangenelwe kanenganyana lokho into liyaphinda phindeka. Now I want to clarify this kwabaningi abanga understand ukuthi why did we stop everything enzekileko the way umphakathi ukwade ngakhona. I understand their frustration. You cannot stop them because they are no longer stoppable due to these following reasons. Now they find that guy athenga abhiza chacha inkulu abamazi. People they will ask themselves ukuthi why angaka request umakhelwane azichaze around lapha abamakhelwane bakhona maphandle most akunamuntu okhona noma ungafika ukubabuza bakutshela ukuthi thina zangaphasi izingeni noma niyakubona ukuthi outline njani abasuya laba abalungisa inkulu bakhona ukuyeba izinto zabantu bakhona uzibeka lapha because it's outline so bona baye lapha nge-aim yokuthi sokuthola okungekwethu. Unfortunately babe nebhadi bathize nabafika kwabakhona oyi1 wathi napha abotsotsi labo esibafunako abasimotshela kwemakhana kubushwa kanti laba ke bakwethu Mandebele akhona ngapha eGamara Ferry bezile bathi bayokuthatha konke kwabo ngebhadi ke kwenze ukuthi umswabantu ke laba abanye bathi nabezwa umkhosi angeke ujamele umphakathi laba badla phansi babaleka bathe la khona sokugcina sibechiwe or kwenze ukhunye kumbe loya nginakasathi nawe uyaphuma uyabaleka wathola ukuthi nawe uyabona ukuthi se mhlambe uyoku-attacker babantu angazi ukuthi bam-attacker kanjani umkhalo banjiwe kwizolo umphakathi ukwatile bathi yes sis ngine nisimothelako la emakhana kubutshwa sidiniwe ngani ningabanye abasihlukumezako la emphakathini niyazi ukuthi everyday asilali that is umphakathi uphume ngobuningi kwenze ukuthi masifika ko ubechiweke ubethe emphakathi ngoba umphakathi bokwatile bayeza naye bayehla naye baze bafika kule ndawo le ukuthi yazini ngcono yenze example ngawo ngoba umphakathi wamakhana kubusha ubonakala njengendawo enyaziwako so now nabasibiziwe ke nathi ke ukufika kwethu
safuna ukutholisisa ukuthi khanri umuntu lo obanjiweko kwenzekaleni nganguye loyo ohlukumeza abantu ngebhadi akusuye nathi besize ngesibindi sokuthi umuntu lo vele kosatholakale loyo ohlukumeza abantu bemahani ebusuku abantu balele abangenele ngebhadi akusinguyeke loyeke loyo uwele lizulu elwrong ngoba ufikele endaweni erwrong izulu lamnetha izulu lamnetha nje phela impilo yakhe ngikhuluma nawe nje bakwethu ibe sezingeni elinye elithusa kakhulu ke sathi mangibona ukuthi already umphakathi ukwatile ene angeke ukhona ucontroller nasele wenza so bokubona ngathi ubathathela isinqumo uyabafaila and remember ukuthi thina la emakhana kubushwa asibahlali bala but sibereka nawo kumphakathi asihelebhe emakhana kuphela but inkinga zala emakhana sizibonile ukuthi vele sezingaphezulu kwamandla wethu nathi that is why si decide ukuthi sisibanikeza iextra yethu yabantu abapatrola ngonebusuku ngabo 2 ngabo 3 uzoyibona inkolo yethu ipatrola ifuna ukubahelebha so now this person ulimele ngendlela engasingiyoke akusinguyeke umuntu ofunekako abantu abafunekako nanje kose bachubeke bafuneke batholakala yabona thani bakuthiwe bathi ukutholakala laba bengizothi aya kwenze yonke into ezomara ngeke ngithathe isinqumo ngisinguyeke uthatha isinqumo ngoba bathi nokho mara hawa mina lapho khona ngifuna ukutshela mangivele bengizokubetha ngathi angazi next but loke bakwethu nasi ke into bengifuna ukuyiclarify ukuthi Beze wachiswa la Beze wabulawa ngoba umphakathi ukwatile. Unfortunately we have managed ukuthi sim save to this whole situation. Ngikhuluma nawe nje umkhalo usesibhedlele uya recover begodi ngingatsho bonyana sikwazile ukuthi nathi siphephise impilo yakhe besiyosola nathi abanye bala emakhana kubusho ngoba the reason why singimphephisile ngenxa nasi emakhana kubushwa le engale ngepikinini bayenza iphutha bayenza ukuthi umphakathi nabo bokwatile ubona umuntu ungakambuza ungakayenzeni bajaha bathatha babetha babulala umuntu khari uthola ukuthi umuntu abambuleleko umuntu ozigulela kuyazikhambela endleleni akazi next. That is why before kuthatha isinqumo kose uthoma uhlale phasi understand ukuthi umuntu ngubani kwenzakalani into enjengalezo. So that is why angizange ngifuna ukuthi kurepeat lento enzeke ngale epikinini iphinde yenzeke ngapha. Ngcono into silawule ngendlela eright. Makaziwa ukuthi uthola ukuthi umuntu uwela ezandleni ezimbi igazi lakhe nani elithulukileko la mara begodi ngiyatsho bonyana makhana kubutshwa ngendlela eniphuma ngakhona nisupportana qhubekani nisupportana ngendlela nisupportana ngakhona ukuthi nikhona ukulwanisana nobulelesi mara ke asicaphelisiseni nathi ukuthi before si jump asicaleni ukuthi mhlawumbe unobangela ukuthi yini. Remember ukuthi kwenza kanje sivikela abotsotsi labo enibalwelako botsotsi yabantu laba abalwelako because those are the criminals abayebako, the one that you are protecting, the one that you have attacked those people for bona botsotsi one ubochiwa akekho yena loyo because bayebe inkolo zabantu bayeba amaphatho enkolo zabantu bazenzele umathanda lapha uzibuze nabo makhelwane bathi bagcina kade inkolo inazi na ungathi uyokulandelisisa or sibiza bakucheck inkolo thola ukuthi ngezinye zabantu ezetshweko zifihle khona lapho mara amapolisa bayidlala indima bababopha laba ke njengoba ngithi laba umuzo amajida laba alungisa inkolo lapha ngenzeka baberekisana nalaba ababotshweko abenza isehlakalo soku-attack abantu ebusuku maye ngebhadi laba abazile kwabakhambelani nabo ngifuna ukuthi siyilungise khamba nathi